Ikaze nanone kunyungura amagambo official aya ni amakuru mashya agezweho uba ugomba kumenya atabukwiye gucikwa. Turahera mu Rwanda tubabwire ko Perezida Paul Kagame yashimangiye ko bidakwiye ko muri 2024 umuntu ashobora kuzira icyo ari cyo cyangwa icyo abandi bazize mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Avuga ko abantu batagomba kwicara ngo babifate nk'aho ari uko bigomba kugenda. Ubwo yari mu ihuriro rya 17 ry'umuryango Unity Club Ntwararumuri, umukuru w'igihugu yavuze ko abagica muri humye inzego zitandukanye bakagira uruhare muri ibyo bikorwa byo guhohotera abarokotse Jenoside batazareberwa ahubwo batazanabura guhanwa. Mu kiganiro ku ishusho y'ubumwe n'ubudaheranwa mu Rwanda cyatanzwe na Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr Jean Damascene Bizimana yavuze ko ahakigaragara ibikorwa byibasira abarokotse Jenoside. Yagize ati muri aya mezi atatu ashize twagiye tubona ingero zahongeye kuba ubwicanyi bwibasira abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, kandi bamwe mu babikora ugasanga ari n'abagize uruhare muri Jenoside barangije ibihano cyangwa se bo mu miryango yabo. Tinejo hari umukecuru biciye Kumberi harimo no kumwica nabi mu buryo bubi cyane mukata umutwe bamuhamba mu ngaranti we. Kwezi kwa munani twagize izindi ngero enye, haraho abacitse ku icumu babiri bishwe mu karere ka Nyaruguru, ndi mu karere ka Karongi ndetse na Ruhango. Nubwo igipimo ari cyiza, haracyari bisigisigi by'ingenga bitekerezo ya Jenoside tugomba kurandura. Perezida Kagame yakomeje kubahawe imbabazi bari barakuweho, bari barakurikiranyweho ibyaha birimo nibirebana na Jenoside yakorewe Abatutsi, ariko bakongera kubyijandikamo avuga ko abo batazihanganirwa. Yagize ati ubu ni muri 2024 muri uku kwezi turimo umuntu akazira icyo ari cyo cyangwa icyo abandi bazize mu myaka yashize, tukicara tukabyemera tukabifata nk'aho ariko bugomba kugenda. Ntabwo ariko bigomba kugenda muri aba bandi bafite ubushake, bafite ubushobozi n'uburakari bwo kuvuga ngo ibyatubayeho mu mateka ntibizasubiriye. Ntabwo bikwiriye na busa. Umukuru w'igihugu yavuze ko igiteye impungenge usanga benshi mu bogezwa n'abantu bo hanze y'igihugu ugasanga bashimira ko hari ibitangaza cyangwa ngo barwanira demokarasi gusa. Avuga ko bigiye kongera guhagurukirwa bagiramo uruhare bose bakabibazwa, abagira inama yo kubireka mu maguru mashya. Naho Mukase Valentine wari umuyobozi w'akarere ka Karongi n'umuyobozi wako wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Niragire Theophile na Dusingize Donata wari perezida w'inama njyanama basezeye ku mirimo yabo. Muri sabo bayobozi basezeye kandi hari abakozi 14 biganjemo abo mu ishami ry'imyubakire basezeye barimo no mu miyoborere myiza. Makuru bwiza yakuye ahantu hizewe nuko abo bose basezeye kuri uyu wa gatanu tariki ya 15 Gushyingo 2024. Bwiza yagerageje kuvugana na Ngarambe Vedaste vice perezida w'inama njyanama, batangariza ko atwaye imodoka za kubavugisha gusa abemerera ko abo ngabo basezeye muri aka karere. Mu mudugudu hari umudugudu wibaciwe abatishoboye muri Gatoki mu murenge wa Bwishyura wasenywe utamaze kabiri, bamwe bakabigereka kuri aba bayobozi bo mu ishami ry'imyubakire bakanabakemanga mu mikorere y'iri shami. Hari kandi ibibazo by'ingengabitekerezo bimase imisi bivugwa muri aka karere. Mu mpera z'Ukwakira 2023 nibwo wari umuyobozi w'aka karere yirukanywe n'inama njyanama mushinja kumugira inama ntazikurikize. Naho ubuyobozi bw'urwego rw'igihugu rushinzwe igorora RCS bwatangaje ko mu bikorwa byo gusaka ibitemewe muri gereza zitandukanye zo mu gihugu batahuye mu rumogi, telefone, imisemburo, ibyuma n'ibindi byasanzwe muri gereza 5 zo mu gihugu. Amabwiriza agenga amagereza mu Rwanda ateganya ko hakorwa isaka ku bantu bose binjira n'abasohoka kugira ngo harebwe niba nta kintu kitemewe yinjiranye cyangwa asohokanye muri gereza. Itegeko rigenga RCS ryo muri 2022 riteganya ko umukozi w'umwuga wa RCS afite ububasha bwo gusaka mu igororero no gusaka umuntu wese winjira cyangwa usohoka mu igororero. Isaka risanzwe ku bantu binjiye muri gereza ritangirira ku muryango, abacungagereza basaka akantu ku kandi uwinjiye yageramo imbere, naho abagororwa babishinzwe cyane cyane abashinzwe umutekano bakongera gusuzuma neza niba nta wibeshye mu gusaka. Ingingo ya 21 y'iri tegeko itegeka ko mbere yuko umuntu yinjira mu igororero harebwa ibintu bye bwite afite bitemewe kwinjiranwa bikaba byamwamburwa bigashyirwa mu nyandiko. Umuntu ufunzwe n'umuyobozi w'igororero agashyira umukono cyangwa igikumwe kuri iyo nyandiko. Ibintu biba bishobora kubikwaho ni nka telefone, abantu baba barafatanywe, indangamuntu, amafaranga n'ibindi bikoresho bikenewe
bitemewe buri munsi umuntu abafunzwe atemerewe. Igika cya kabiri cy'ingingo giteganya ko umuyobozi bw'igororero bugera ahantu habikwa ibintu bitemewe kwinjizwa mu igororero bidashobora kubikwa bigasubizwa mu muryango w'umuntu ufunze cyangwa bikabikwa n'ubuyobozi bw'igororero mu gihe nta muryango afite. Mu isaka rusange ryabaye ku ya 16 nejo hashize mu magororero 5 ya RCS hagamijwe gusohoramo ibitemewe byose byaba birimo hafatiwemo ibirimo urumogi. Amagororero yasatswe ni Rwamagana, Muhanga, Huye, Nyamagabe na Bugesera. Mu butumwa bwashyizwe kuri konti ya X ya RCS uvuga ko mu gusaka ibitemewe byabonetse muri ayo magororero harimo urumogi, telefoni, inzoga z'inkorano, pakimaya no kuvuga imisemburo, ibyuma by'ibicurano n'ibindi. Umusemburo wifashishwaga mu gukora inzoga zitemewe ndetse abazenga baba bagamije kuzigurisha bagenzi babo imbere muri gereza, naho telefone zigakoreshwa mu guhamagara mu buryo butemewe abarimo abatekamutwe. Gusa ufatanywe urumogi cyangwa ibindi biyobyabwenge bishobora kuba impamvu ituma ashyikirizwa ubugenzacyaha agakorerwa ikindi kirego kijyanye n'ibiyobyabwenge yafatanywe. Na rukiko rw'ubuyobozi rwa Paris rwatangaje ko kuri wa kane itariki ya 14 Ugushyingo 2024 ko rudafite ububasha bwo gukurikirana urubanza ku ruhare rw'igihugu cy'Ubufaransa muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Intandaro y'iki cyemezo ni ikirego cyatanzwe n'amashyirahamwe abiri ndetse n'abacitse ku icumu bagera kuri 20 bashinja leta y'Ubufaransa kuba yarahaye inkunga guverinoma y'u Rwanda yakoze jenoside mu 1900 n'igihumbi 1994 mu 1900 hagati y'igihumbi 1990 n'igihumbi 1994. Ku mugoroba kuri uyu wa kane abareze bavuze ko batengushywe n'iki cyemezo ariko bashimangira ko bazajuririra urukiko rukuru nk'uko radio mpuzamahanga y'Ubufaransa bivuga. Urukiko mu cyemezo cyarwo rwasobanuye ko ibikorwa bivugwa kuri leta y'Ubufaransa bifitanye isano n'imyitwarire y'ububanyi n'amahanga y'Ubufaransa bityo ko muri rusange bitari mu bubasha bwaryo. Abatanze ikirego bashinja leta y'Ubufaransa ko itigeze hagarika amasezerano y'ubufasha bwa gisirikare yayihuzaga kuva mu 1975 na guverinoma y'u Rwanda yaje gukora jenoside, kuba yarayobeje operation turquoise kavanwa mu nshingano z'ubutabazi yari ifite no kuba yaratereranye abasivili b'abatutsi biciwe mu misozi ya Bisesero. Mu gutangaza ko nta bubasha rufite urukiko rwagiye inyuma y'impamvu zatanzwe na Minisiteri y'Ingabo z'Ubufaransa mu gihe cyo gusuzuma dosiye mu kwakira bityo kwanga gusuzuma ishingiro ry'ibirego by'ubufatanyacyaha muri jenoside kuri Philippe Raphael umwanditsi w'iki kirego. Iki cyemezo kingana no guha ubudahangarwa butagiraho bugarukira leta y'Ubufaransa. Yamaganye impamvu zatangajwe n'urukiko rwirengagije uburemere bw'ibyabaye hatangaza ko azajurira. Naho Minisitiri w'Intebe Edouard Ngirente yategetse ko abayobozi bane bakoraga mu nzego zitandukanye za leta bakurikiranwa nk'uko bigaragara mu igazeti ya leta yasohotse ku itariki ya 13 Ugushyingo 2024. Icyemezo cyo kwirukana abayobozi cyaje gikurikira ubusabe bwo kubirukana bwatanzwe na Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo mbere yo guhabwa umugisha n'inama y'abaminisitiri yateranye ku ya 23 Kanama 2024. Bakurikiranywe abirukanwe barimo Narcisse Dushimimana wari usanzwe ari umuyobozi w'ishami rishinzwe iyubahirizwa ry'amategeko n'ubugenzuzi bwa mine mu kigo gishinzwe guteza imbere urwego rw'igihugu rushinzwe mine petrol na gaz RMB, na Sridiyo Nshimimana wari umuyobozi ushinzwe kubungabunga amashyamba mu kigo cy'igihugu gishinzwe amashyamba RFA. Abandi ni Germaine Musonera wari umukozi mu biro bya Minisitiri w'Intebe na Jean Pierre Rudatinya wari umuyobozi w'ishami rishinzwe kubungabunga amashyamba mu kigo cy'igihugu cy'amashyamba. Abashinzwe gushyira mu bikorwa iteka ry'iyirukanwa bariya bayobozi rigomba gushyirwa mu bikorwa n'abarimo Minisitiri w'Abakozi ba Leta n'Umurimo n'Uw'Imari n'Igenamigambi. Minisitiri w'Intebe kandi muri ndi teka yemeye ubweguro bwa Thierry Martin wari umujyanama mu bya tekinike n'umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri n'Igenamigambi ushinzwe ishoramari rya Leta mu kwegeranya imari. Dr Corneille Kiri Ntihabose wari ushinzwe serivisi z'ubuvuzi muri Minisiteri y'Ubuzima na Dorine Mutesi wari umuyobozi ushinzwe imiyoborere n'imari mu ishami rishinzwe iperereza ku mari mu Rwanda. Na musirikare wo mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC witwa Niyitanga yafatiwe ku butaka bw'u Rwanda afite imbunda imboni ya bwiza mu murenge wa Cyanzarwe. Yatangaje ko uyu musirikare uri mu kigero cy'imyaka 17 y'amavuko yafashwe hagana saa 7 z'amanywa kuri uyu wa gatandatu tariki ya 16 Ugushyingo 2024 fadirwa mu mudugudu wa Nyakabanda mu kagari ka Rwangara. Aya makuru kandi yaje guhamwa n'umwe mu bayobozi bo mu murenge wa Cyanzarwe wemeza ko amakuru bayamenye gusa bakavuga ko nta bubasha bafite bwo gutangaza iyi nkuru. Bwiza ifite amakuru ko uyu musirikare avuka muri uyu murenge wa Cyanzarwe aho yafashwe n'abasirikare b'u Rwanda bo kuri pozisiyo ya Muti. Kuva umubano w'u Rwanda
Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bazama agatotsi hakunze kumvikana ibikorwa by'ubushotoranyi ku ruhande rwa leta ya Kongo birimo n'indege y'intambara y'iki gihugu yagiye ivogera kenshi ikirere cy'u Rwanda ndetse muri Mutarama muri 2023 iza kuraswa kwibaba muri Werurwe 2023 umusirikare wa FARDC yarasiwe ku butaka bw'u Rwanda Rubavu nyuma yo kwinjira arasa ku ngabo z'u Rwanda zicunga umutekano ku mupaka muri Kanama uyu mwaka kandi mu karere ka Rubavu hafi y'umupaka uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo humvikanye urusaku rw'amasasu bikeka ko yaraswaga n'umusirikare wari wa FARDC na Uburusiya bwongeye kugaba ibitero bikomeye byo mu kirere ku masoko y'umuriro w'amashanyarazi ya Ukraine hakoreshejwe misile na drone nk'uko byatangajwe na German Grushchenko umuminisitiri ushinzwe amasoko y'ingufu muri Ukraine. Ibitero bikaze byabaye kuva mu kwezi kwa Nyakanga aho ibiturika byinshi byumvikanye hirya no hino muri Ukraine nk'uko abategetsi n'ibinyamakuru byo muri icyo gihugu bitangaza. Abategetsi bashyizeho ingamba zo kwirinda bafunga umuriro mu turere twinshi. Polonye igihugu gituranye na Ukraine mu burengerazuba cyohereje indege z'intambara zigomba gucunga umutekano mu kirere nk'uko byatangajwe n'abasirikare ba Polonye mu itangazo ryanyujijwe ku mbuga nkoranyambaga. Grushchenko yavuze ko ibitero bikomeye by'Uburusiya ku masoko y'umuriro w'amashanyarazi bikomeje kwiyongera. Dusoza umusirikare wa Isirayeli wari mu rwego rw'abasirikare basubira mu gisirikare yishwe mu mirwano yabereye mu majyaruguru ya Gaza muri iki gitondo cyo ku cyumweru nk'uko byatangajwe n'ingabo za Israel IDF. Uyu musirikare witwa Idan Kenani wari umusirikare w'ikirenga ya Sergeant First Class w'imyaka 21 akavuka mu mujyi wa Ramat Gan muri Tel Aviv yishwe n'amasasu y'umusirikare wa sniper. Ubwo amakuru yafatwaga ingabo za Israel zamenyesheje ko abasirikare 796 bamaze gupfa kuva ku itariki ya 7 Ukwakira 2023 umwaka ushize nyine. Ndagushimiye wowe wabanye n'inyungura amagambo official, komeza ubane natwe.